video lang. Kapor kalau biang yang kemarin Zangno yang dari Jelang Kejongi Jelang yang kemarin Lapun Fred yang kepada penyelik men yang kejingjak Kejongi kejingjak Kupun Kasih Jongi yang dibagi Kursan yang Kurtong Kejongi Dr. Ricky Beri MP Minta Nakasha Pra Jogaseng DP Ni kong Nada ay kulay kapang Mag-jisuno ko krawe Yublay try kurat Uwi ay don mangi Nado isang mag-second shore Yang ini ke party Bat uwi ay don ru Hamanti kelemat Jongi jile Kejongi Kajing duai jongi iwe piwe Melahir kajing gerhu No play try kerat Yang kebingin yuk sisa minta Bansay Yung ambil jongi Nangin ako Selaw parliamentary seat Yai Dr. Ricky A.J. Simpan Kaswa pengiyak syaprang Yang ini hidupnya itu jangan Sigitin Nakwa manbuk Yang kapag hajipin mau dan semua Hakapor Yang kapag nanglit puli Ngayon hang tutupor Ya Kejeng randin Jong kejeng randin Kung samla puli Nalabuk kawai kakimtin berkat Mga bu kumni ya ka Kung kejeng randin Ngitulat Naman isyumno Ya ka bor chong ka haladi Hindray penban Dan kejingmi Jong ka voice of the people's party Hapo kejelam jong ba adan mela bersama Kejing Krisyan kejong pi pai ba Dan minta kom urang ba sama Panangayeng hangne menem step Nayo i kejing kerman Mga suday ban pagkilana kunde Hindray minta ni klan Naman ni iPad Ya kabur, cakap bener. Mikirkan, mana cakap? Ini yang iPhone yang cakap bener. Kenapa makan ni? Om kamu way. Mulai sitilang seruk. Nang bagi di kenyai. Yang disyan, yang disyapi kejengi, yang kemai jengi, tunggu cakap. Dia menang rupat selapsu. Asyama dengan hati ulurkan pedang soha. Ngakat cua, dia kena pedang sentil. Pada pok nongkram. Iba direiro yang na po konsensi. Ya kita di sama di volunteer benar. So bagi mana kita harus siap jadi kat kaki. Hadirin jomri, ngikut ru, nampak yuk majuai. Kiro dipendak lajang ke program Naga Mentah Kejikai Sentil Kejenki. Ni dokumen roh dari kepon baik-baik juga hewa garam ya dan lambat ni punya semran punya kemenang ya dari juga tulis pun palim yang jalan jadi ada dokumen sisa bani yo palim nomor bangar madai nakakon kajak renjak yang bangi gilom sibenta akan ini hima tulis pun palim yang jalan jadi. Hadirin kini kejing kuling sentil, kejing aisoha, nak kini artli di Jakarta, nak soha ban, hotno,
Baik, bergerak Iba Hubert Rem Kepada General Secretary Jabatan Club Circle Menai Kejim bergerak Hadir Kejim Dakin Hadirin jangan berang di depan di kemajuan bagi sulawan hendak saya kami jumpi dalam dalam hai jika sobat setelah kita dulu apa ribuai di bawah abang hai setiap sobat ini yang apa saja hadirin jangan jumperan now General Secretary jangan nombram Wahyu Gabriel dengan depan lagi Kapolri Boy di pendak dengan kita berbagi. Kinsawan Tuan mentah. Haban dah undang apa walak ya? Lawan Kimpawan Ra Abswa semua. Nangkai pada Amlaram Iwan Syukbang Iwan Ruai Sobha Iwan apa nama kapali Jopi Hasma Haban Bahar Rendong dan Iwan Syuk Napa Amlaram Sobha Mania Jengok Sijan Nah tak gitu benda yang abang ini di Tuan Permenang Desa sebagai Bapak Sijan dengan baga program ini baik semua. Kemenangan kena suai General Secretary Jabatan Club Circle Saudara Wahyu Gabriel dan Haji Berdia. Bapak Burung juga sebenarnya punya dari Zealand dari setiap pemerintah. Nah yang ada kedua, yang jangka Voice of the People Party, jangka Nongkrong Constituency, naga balik yang Sobha, yang iwi baru menolak bantuan. Siang Zealand, hangan kasih pemerintah Bangyo Anturong, hangi haslet. Nagong siya ini bentuk kesusumu keokrawe iwi, lawan mereka ke parti BBP hangi Zealand tidak jangka. But haduk bang ilayo bang kay yoso jong ta jinjo naslo ban priang sloha ani kapor daka bensiam ko bakmene ya MP barang jongi I Dr. Ricky A.J. Sangkan ya bagi pun imam kerjaan nakain seorang tapi nyobrat nila penjok don durangnya I hagani election ngebrang sidak ni yang supaya bisa agar kapor bagi next time baga jinjit jongi tum upai ba nyobra kebi ingat kebi ai yang kecil syakli kebab hatam na kamta dari bakna jaduri bazawi nanti suhar ni kapor ya iba arden mila basamat belong presiden rangga do jongi tum parti barhaju kapor ibolong imang nikmat jongi nangin apo Nongkrong Constituency ibalat Reish Tombek Batensir nakamda bantuan job ya Dr. Ricky Sangkan ngapain subharu ya ibu-ibat di para MLA dan ibalat bantuan hari bapor nyadu ibalat Prestar marmanyang ibolong MLA jong kamalai Constituency iba Edward bolong MLA jong kajel Iba Hewinster, Kapran, bolong I Emily, Jongda, Sorgham Constituency, Jongda Sorgham Constituency,
Kamauran Rank constituency. Ulis muli na kamta Jong Kilo, Ibalat Restong, Met Patricium, na kamta ni election kabalatan sudah. Ya semua pemain semua nu bang idol rekan hani kapur. Ya isim Jong Kahima Khairan, Dr. Bawajit Singh Siem, Duladang rekan Pemini kapur. Mungkin sebagai yang hari kapur, bakal jungkir tu berdo. Nagare jumi kung kapati kalang mo brain mayati ya kamet kabakat kabakya pagkima ay kajing syakri kababhana ke nang ta ke makharan borok muin laswa banay kumleiru ya ka nong punya jumani syong na pesora sketri inong kitang ka syong sket borok muin bolehlah mereka kanyan kapur Kubrishmune na kamta kajing ko ay misir mjongki mansya ini na kapor habakun kapati ipa banplok yang jia di air na kamisir baki ayu ya kajing ko yang hapren jumi baro Kubrishmune banya plens lumar an kapor ya ki nongkekam di kan kasisi jangan Yolot kami pipi Yolot udah pariti Yolot kami pipi Yolot kami pipi Yolot udah pariti Sabrang yo ikunangku Bibokit yang ya uletori Wara cita ngarapi Uang ya sakni hok yo ngayon Di hapaglimen Haderni Bibokit yang ya uletori Wara cita ngarapi Uang ya sakni hok yo ngayon Di hapaglimen Haderni Yolot kami pipi Yolot udah pariti Yolot kami pipi Yolot udah pariti
Ketua di Jawa gitu bi. Pat. Nentan pat lagi ya pak. Riboy. Bagi dari kuat ya ketua lagi apa yang ini nak kita kenai. Setir rezeki semua tindak nak. Yang berita gitu. Jadi dia setir apa Riboy? Di Nagerpa Naga DNF Visual Arts bagian I bagian I Drodor Bijoki yang bagian kerja pada DNF Visual Arts dapat dengan Mola dengan I bagian Y dengan Arlin M Yopyau pada DN bagian Arlin M Yopyau di Yopat sebagai jingsyak atau walafiat begini tulang walaupun flat Minggu depan lu yang kini pai ba, hadin mengayo kubon di bawah dia, bagi jaga berangkat sedim, sobat kini aku konsien merawat minum kan jenis hikmat. Si bentar kalau nak bentar kan, untuk kami akan elok. Sekali si bentar kalau si ini kita si bentar kita orang dulu, kami sebuah insan yang berdua, air kita juga. Kita kalau berdua kita yang Sobat kita menjadi mengapa kitaทำตัวเป็นคนนอนใจเดี๋ยวเนี่ยฟิชอาร์ตสุภาพไปกินbagian I no bagian I gitu ki ini brother soba di volunteer soba bagian pelam menonton bangga Mari kita ai sofa imat kakak hek kebagi aja kah dia Jadi kita ai sofa negara yang li mulai mulai ai tukhek jadi mulai Jadi jadi mulai kita mulai ini yuk akan sedikit syak kita olak ya di hybrid kawan maha rendong ini di bagian Brador bagian DNF Visual Arts yang di bagian Brador yaitu Dr. Ricky Ijesenkan dari Unti ini Yang bersama baru ada dalam bahasa Indonesia. Kisah isokran, menakapor, sekapor, kanangi kismi, niyogi sisya, yang jingsan, yang jingroy. Kamusta? Boleh sudah short, tapi buat kali ini. Kau boleh nak percaya semua kisahnya, lagi tension ram, tapi non saya ada kisah, tidak ada kisah. Festival yang berbeda Visual Arts Doblai nak berku dengan asyuk dengan petubit yang asap kepang kebapi biadar boleh sebut jangan jangan kena ya Inarwai nak mulai Arlin M now dari Solhar Nai Kejerai Nơi và học làm thế điện
Kemudian Simon hat kancing kasur di jompi sisa kepenuh tu play unang ai bor pi unang asyuk kerendang tiba kita kita snap membagai sur rendang kejiwaan di jompi dia mentangan khot ya Indonesia untuk walhiat so high one no Indonesia ihaban wah lindo Angin na ini kimbri kung sedih. Siap tonton mo, eh. Siap tu. Siap tu sama ke tak? Ni tolong hei. Ha? Along. Mana bersiap? Mana bersiap? Wala siap. Mana. Ah, kita kau wait dengan kerek. So next. Next kerek. Ah. Jangan lupa program start mentip. Có bây giờ cũng sẽ này cái em gì nằm sát thì chúng ta là số hai khot vậy Yakiba là muốn đúng rồi hắn ai thì ai vẫn đi cái kỳ cho các em cái này là cũng thiệt số hai thì này là thành công còn điên cho nên cái ai vẫn đi số đây nó còn ai một thằng keren yang upi ini doktor Ricky Ejisata dia dikirakan dengan Dr. Ricky Sukon Norway na po Punsla Konsumsi Akan siya kita Siha Ang dikirakan na Sinuan na Hajan Kemudian Simon Jika ada kilo kami kilo asuhan rendah di sini, jadi dia bagi juli arbot. Asuhan khot di Dr. Ricky Ejisata, UMP juli. Makan mau, orang dijaga kalau menjual, menjual orang lagi mau fight ba, batu pra, ulang bom arti lagi sini. Habis hak hilang, kacing sawah kami. Bagaimana kacing pisang di kami? Kacing elok, kacing esai, kacing ini jom batu pra. Kamu peluang mereka bagi saya, ya Dr. Ricky, MP jongi, banyak saya, hapok parlimen nanti hadir ni. Ini pada soal kamu, ya Dr. Ricky Ejisata, kenal kecikran kejongi. Kubri Shibun ba Shambolang Renja Lukanya Demenika Jilang Okerpang Lakamanta Jompi di Paipa Baro Kani kaji malangi kadai Lakamanta Jompi Kubri Shibun Washam di Paipa Bari Baro Atau Dengan same Bersyai konsep dokumen abang ai yuk tau play abang asyik play abang asyiknya sisa abang play bakra abang play bapak tu sisa dan kanu bapak baram dan kanu bamla ini nama kata ngasau kani kapor ya kawan ai kaburam bagai jengu kawan ingkong Shelter, tuang nongkat yang look at sir. Abang lepas kat yang kecing ya nanti kejongi. Kalau kecing ya nanti sisa, kabaye, kabajuat, kabanyapan kiri kilom, jari kisam, mereka kabah. Gusto ko na magkamat ng puwigi pa. Akaba, hindi ka nung longyeng kabangingitan. Kaya ka Voice of the People Party. Kawanan do, Paul Pangitang Sedang ya ka. Ngilang tang kendiat ngut,
kumajong nakiransan di oper. Ngayap rin ka mata kalongying. Waktu malong haki longying barok. Kalongying hi kabaya ye. Kalongying kabaya burong iway. Kalongying kabaya kersan kabaya ikentu kenhan. Mat kalongying akaba don kpa ubaran gaji kitri. Kanu kapan suk ini. Ya kapan ban pergi ini. Kumno bangya. Bagi hotel sok ini. Saya sisi dan kuresiwan. Minta hilang ru. Kamu tahu apa jong gajah kendriu. Betul. Ipet syai bat ni habangi i. Long ai masemi ai gajin kermen ai gajin sur. Amah ada juga por ini ban plat tu. Mai marwai inama bandai ini. Bangkang yang gajin kersan. Pakai kersan toyo nagita. Yung court coba state executive committee coba party. Keba idang hangi segin jangan keba kasyamru jaga bentah. Nado pengistan bangin le jaga bentah. Batan le hok lu ya kata. Kabentah baru ya kata bensyat hakiki. Bat kongga party ilang tumi kono ilang lu. Dari nomor bentah jangki. Kuresiwan kini the court of the state executive committee of the party. Bahagawide Bakari election. Tangi Pak Arden dari Giri the court of the state executive committee. Kenamlah ya kawan penpoi syarikat home. Dan the Donru ki organizing step 3. Hagi konstitusi boper. Kami nak JDK, kami nak Thong Yaki, ya kawan bet, ban pentiklah. Ya kita jad bet ya nanti jom ke meeting ke jom ibaro. Komisi pun, ya organizer step ni, ya orang hanya bat sesuatu, orang apa yang jadi pada. Komisi pun, nama lima pi, kan kan ini, ya kawan let ban pensoa, ban let ban penpula. Ya kita ki nongrim jaga parti. Ai kubre ya isamlak nyopoe ada samlak nyopoe hajar bat nyopo. Namte pada akali yang ni. Katnongiyo ke Voice of the People Party menakali. Sanlak nyopoe bat nyopopla. Sanlak nyopoe hajar nyoponyo ke vote ke bengiyo. Like no way. Namun mana? Komisiwan yang baru ibarat lagi yang non takut yang apa di pride lagi apa dia snow yang Voice of the People Party yang kejenggi ijmai jongka yang kawan penempat ban penpapat ban pentradur yang ini kerja kepada kejongi banikin nongeng kita scam kejongi. Kalau ini kalian sodom, ya kawan pensmoto, pensai, kat hado, bandalong dok lonslam. Agak dono, agak jimat terbukat di jampi. Ipat ini, kani kadang lekang kajing stang, kani kadang kajing stang. Jom kata kajing ya nanti, kawapi, pila jit, agak jilam. Jaga Voice of the People Party. Apa kerja hilang? Jangan rambak ubah aden ngalabasai mai. Bagi hilang baru. Kani kadang dekang kajing sedang. Bat
na snow on naduk na bagdun. Hubay siyajar mo. Yabi barok. Yaba siyang yagamay. Kaya karay ng bak. Karay kabapisyum. Kalau karay nagabanta. Kalaway jong ikon iksiw kitong iyo. Karay nagabanta kalaway. Jong kamaryang ruk sodong sokun. Kababon ngimju hensnap leka. Dengan orang yapi kamaryang ruk kaut. Gomba upay ba hari-hari kapait kitong iyo. Iut kilanyar. Aswa pagkabipipi kampak mi. Lay-lay adin pagkabipipi kami. Ay sa sisimpat. Ya katakan cintamen. Jom karasay karasismi. Kulay sibun sa sisimpat. Ublay unyay kerku. Ublay unang bersakbo yapi. Tapi nang scam akan ia lenti kabapipilaji. Kulay sibun. Somay kulay ru. Ya gitu kinong apahara. Ikantay, iramba, ikon sama suwang utay. Ibanando ka janmit jong ka katnay plik jong umay April. Adin bingadak ban penkoy utong gudam. Ini kisopok nem. Ide ban ri kendong. Ya kaway pagoy kabot sanlat niyo koy at niyo pa uli kabot. Batkunta mit labat ski. Ye shong, ye sha ikat hiat clear ke shit. Batkunta terter. Ado ka step to the south ring. Kunay siwon yung piparo. Yari mga pahala. Yari ko IBM. Adi strong room. Adi district paro. Kunay siwon. So kanong lu. Kunay siwon. Yari to ki parlok ki jongi. Kibala. Kamasim. Kabatulot. Lai ini hati tu ini reflection di kami. Jadi sound. Ang iyo kan pundon kam, yaki mit isuki, yasnay di jaka pan ang intolong ikijelan, kubay sibo na rumda jang piru. Bak kubay sibo nu, yaki dikidong yung sam, yabam tu siya ingi bagindong sigidutan. Bak kung tinangilam jaga pati, nado ang step nilami, nyalet kaleng sodom, nilay Iyo ikamet kawasyat kawakya. Kawin kita hawak kalong. Ijimbam kiwasyam. Ijimbam kiwabang kiwasakan ma. Kiwabang at umawit ijimbam. Kiba kititongin babong at kalang kitaka. Kiba ki ay nagmantajongi. Mantaha awang at umawit ki na sujaw dosa. Oh, ijak jimbam kiwaharukam. Kiba teng-teng kibi ibang. Tan manda ba pijau ibitian mo kiba siyam sisa kijibang ibang iyo kami sibon ikiki longing longsam kiba penkret jadi kijimbang kiba pan baki batersan yang kamet bakat ketengi kami longkung de kiba ngilong kami sibon ibisa sisin pat ipat ini jong kali ketengi Iswa pa ng siyong, nasipwa pang ongtang karikaway. Sa sisin, agapor mga bipipi kampagwi. Ano ipi, along way na kaba hapangapit, yakin ikari kaba ihit katungi. Yakin ikajatman liyo katungi. Sisa, don kating small lock ng sim. Don kating small yaw. Teng-teng, ng siyang nangipay. Kami dong jingkan mensyo. Nay, nget kapon kajat kanriyo. Kajat kanriyo. Kabawa yadak mat jawablay. Ublay, nakaya matapol kababyang kam. You say the voice of the people party. But, kay kabanagi kalong. Kay kabablay ulit. Subakla. Ban ule agapor kacang uhi. Apli, naik naik puleu ikonstruksi.
और nimshim dunaru lagi di South ini. Kadang dari kan kecil kuat ini. Panggilan don kamru panang rong segitu. Banget. Lagi di South ini konsulsi nimshim nak mentoish at home. Hiru haru kiki ini. Nama tatin. Ini don bertalang. Agi senam di por balon. Panyayat mentat kami. Fight mabait masih rong tanten kawai. Karena kot, tentu ini pun kejat beri. Banyak penting mari dari kau yang disiksa. Badai hak por kebangsaan, bangdan jingkar mensu. Naya bani dem banduai. Nanong yapi. Ublay ubai kedok not kejongi. Ublay ulang ublay ubajubah. Balabau ublay ujubah. Ukejing jubah kejong ukalong. Kabawat mangi di beriru nyemla pan syampan manu balaban motor bangin tam lailak nyau poi haja amdan balaban motor amdan mono tatkom kabangi asmo ye balaban motor ye kabukum tani ye kalong tanda dak pan pertemali bagi sing yat kanti kami kum kecak menriu abangi pai shobre abangi bo ilo hashwa jom kiri te maro baki nongelam joga voice of the people party milale but the lenti nonglem play ngam atatin don shisha kawe don kanu kabanim bakonta kane kajing job joga voice of the people party hari ini MP election kadai kan kawai bakal kenal ini bagi don nyuplai menyelam ini don kawai don kabamla rengkat baru pajak agak susah pajak mau pajak ubah syai baru pajak ubah susu dan bagani pun syai jom ni kumki menyelam Jaki ke betong jing sisa. Jangka jing long jing man jangka patrai. Bat deka hak kabaki kontinong tebut kapit susu. Jaka hak jang kita di pajak. Aga sisa pajak. Pantebel ke jaka hak pada jawa kamram. Bat pantun trekam hak kata. Hak ke jampi. Hadin bapila syai. Hadin bapila susu. Jaki baru. Naiba. Namni sakmat amdan kenokanote kabaya abadon pamtolong anin scam anin nonglim but sisa pada kanya kalun ko kawapigo agi terpeng ijonga nalong epi teng hol perkat ong atung alakse pangkit ye kali kalun ko mereka Southman but na social bangatip kota uangan misalnya udah nasenda jonga but udah nasenda jonga kong kapati but upada udah kersani pada be alanti kamong kabasuk alanti kabaye nanong yapi but nakot ini panin nongru kebayasya naman ngamla pangpan kalak kompong lot eke baro tanah gasyik lemak abang raya dalanti kisan ko arti islam dalanti kabunya jay na kinong rembray akan wanggang syakata kani kanangay kandahistan yagaban penbet yagaban diam panpan bha yagabas liu papan tepat yagabapa kanang long kabasok nilai ngam atatin ko kipapa para the people kaya kanyang syanak kami nangilang the voice of the people party rengkap bakpi agak jingalam bagai jingkan syadbor kaya ublay amdan kisah kanun kabarnya amdan kawama ngin poy siya tagatong kata kajingi jay kajongi abang yagapan penyempat
manpun bapat bat manpun badur. Naga bentakan kedui, naga bentakan kedui kedui. Bat kajim strong kajim anglo kedui kumtimang ilam juga voice of the people party. Bahkan ni kajim ya kedui kedui. Tanam kut tan lagi sokar rock jom kali kecelam Meghalaya. Mereka ni miranut pangilatan. Bat kum badal amnta. Kalian dia balok koi katip ke voice of the people party. Parti kabatin nongrem jongka aga jige konne election ilong ke bamla ban modro dan jige kon election do dan bisa man boy padu shada jingso in nongrem ko scam na nam altafin bangin i bakani ke tinhikai nagani ke jatpon real kabatin real keplay. Dan ini kejadian beliau kan hikai, dia kariin dia pola poin, kayak ke politics, kebakat kom dan nongremnya. Pani martakin, pada ini, pasyakataru, nila matpoin. Depan kini kentin sesisin pada syaban syam, kabar nakterpat tolong. Yai kenal, agi jingduai kejampi. Minjaya saat terbuka, kalau itu kami baca kami, kenal berdua yang ikut timang yalam, agar dia juga ganti kacangnya. Panggilan yang siap, bakum timang yalam, hijau ang jaga kawin, pangin sapi hok yang pada, minum setelah yang kerja kami, ada Kami tak menolak makan. Panggil ini kentir kipat babui. Kubai, sibun kubai, siapa? Kone Shibon, Dr. Ricky Gideon,